Chuma kan ngai tlak tur hi Covela submarine lianber Typhoon class nuclear submarine chanchin ani kumsang kan zakua somruk top lampang khan US le Soviet chuan in beng na nein chuta chuan nuclear al thum chungchang an soiduna nuclear al thum nei ve ni wangin anin kara indona polo chuak se ding changzo kom lovin ain ti seton ve don ti chu chiang takin an hriani chumi ni wang chuan in rem na semin nuclear al thum ti tlem ve turin thutluk nan sima quantity aya quality chu an thupui ani chauta ni rampan hi te chuan an ral thum nei sa te chu ti changtlun za an rela abikin an missile te chu thui tak ka phei turin an ti changtlung chho zela tin chu mai ba ka chuan an ballistic missile tuin hoi longa tanga ka chhuati te chu na satakin an ti changtlung chho boga US point an missile an ti changtlun jing pakhat UGM 96 Trident hi mel sangli zeruklai mai ka phaka chu a kilometer zonga chu chuan kilometer sang sari zali lai mai niya chu mai ba ka chuan nuclear warhead ngot po kiloton za hlir paruklai mai pur thei boka e ballistic missile phut na tur big liu Ohio class ballistic missile submarine chu US Navy te kuta a oma chuti mek lai chuan USSR po anlo mai big lo AR-39 missile an ti chu anlo ti changtlung ve mek boka en missile ti changtlun hian mel sanga zani la mai ka phakin chu kilometer sang riat zathum lai mai ti na ni chu mai ba ka chuan nuclear warhead som lai mai phur thei boka he missile hi missile panga ain 60% line aliana alen ema wang hian eri zong po hi pau nuai ni zet mai ania chu ton som ko lai ti na ni chu alen ema wang hian apaina tur liwa an design tur submarine design tu tan po chona athun tak zat to ani ma se a designer ngot chona la tok lo chuan submarine design tur chu tlo tak ani angaya vur khal cha tak noi tanga missile rang taka ka cho thei te ngai don ani chumi ni wang chuan submarine naran an lo design ang ka chuan a design ve thei don lo ani hean long design tur hi ana mai lo hleya USSR engineer te chuan along rung am tur chu an han duang chin vela pressure hole pani abang po titanium alloy manga thum chhuwa vek chu thuang ni in long chunga chuan a omanga tin chu mai ba ka chuan quarter power pen pani le man rang da na tur om don bokani chu mai ba ka chuan torpedo le he long an thun na tur ber central control post chu he thuang ni chunga hin om bok don ani helongena aral thuam pui bertur ballistic missile som ni lai mai chu helong chunglama hena payanga tin apon lampang chu steel thi thamia thum chuawek ani don ani he typhoon long hi vuram arctic munate kal thai tura don ania vur sakhat metar ni le chan via cha te po olsam taka sutlang thai tura don ani bok chumi ni wang chuan longpo chuan chakna tha tam tak amamo dona chulonga chuan nuclear reactor pani power megawatt za som ko ve pe chok theile steam turbine chu vokop ania nuclear reactor ina power pek thoza chu horsepower singa lai ani ome chuan a propeller bed pasari lian zet chu a chem vir vele ta thunga chulong chu not somni panga chakni in darkar khata mel som thum lai chakin akal thei don ani chulong chunga chuan sipai tele an hatok ta tan chuan swimming pool le gym te po chu da ania he typhoon submarine hian operation po tharuklai mai chol mi lovin anei thei dona pol lam baina lakata po him hle tura ngai ania man kuma Soviet submarine thau Karks torpedo po ka wanga ke chia pil taina harsat na tawang dekha helong tani chuan harsat na tlinglo tura ngai ania kumsang kan sakwa sum ko pakhat khan he milonga training an nei lai chuan missile an ti pok pal hlo maya chu missile an ti po pal chu submarine long naran tan chuan chet pui vek thamna tur hi nia amai ro chu he long hi long naran mai ani lowa pui tam ero a khoi lo thung ani he typhoon class submarine hian aral thum pui ber ballistic missile som ni pai thaya Covela submarine lian ber la rit ber ani chung ballistic missile te chuan nuclear warhead som lai pai thein kiloton za lai te an ni hloma chu mai la ni lo
tui hnuai fit za somria te thu ka tangin chung missile te chu arwalin rong kap chuak vek theya arwalin nuclear bomb zan hi ngot mai ala kap chok thei zuya hun local zela kumzabi somni pakhatna arolin her chole me chuan chungan missile te chu tunlai thimna manga ti changkan zelan nia he typhoon class submarine hi missile thar SS le 30 Bolivar missile te tesnan bera an man an chauta ani he submarine hi alen ema wang hian nai teya in baina ta na man chi nilova chumi wang tak chuan in vennan torpedo tu peruklai mai pain tuya emo rocketin emo van boroka akap chok thaya tiang takalong lian siam na tur hian mun po adu zau leya asiam na mun zau zong hi football field peruk bel khomvel zeta zau ni in asan zong hi building chong som ni zeta sang ani thung helong lian zet ticket 208 an ti hi kumsa kha zakwa som sari peruka sim tran ni in kumsa kha zakwa som riat khan an tlang zar manani he rasian long sim thar hian apian in sak pian an ema wang hian rasian ho chuan akula an tia amaro chu nato chuan typhoon ti na mingan pho thungani asiam na ngor takan beinu chuan July tha kumsa kha zakwa som ko pakhat kan an test man der towa hati hunlaya along elpui ber chu US Navy ta Ohio class nuclear submarine hi nia heng nuclear long pani US le Russia nei hi alhom ema wang hian lelama chuan remna siam tu an ni vele thunga hun local zela USSR alotluk chit khan Russian Navy te chuan funding an mu that lo wangin heng long te hi en kolan hau tak box inen an lo chol tir ta kumsang ni som pasere khan hetiang long lian hi pakhat chau nei toin chu chu an chei tha missile thar te stan beran mang to ni amaro chu heng typhoon class submarine te hi kumsang ni som ni hi chuan an chol vek to do ani amaro chu helong lian tak hi khovel history a chun a chuang reng to do ani